turabasuhuza kandi tubaha ikaze kuri Philohope. Twizere yuko muri amahoro. Tujye kubagezaho itangazo ry'ibyemezo by'inama y'abaminisitiri. Repubulika y'u Rwanda, ibiro bya Minisitiri w'Intebe. Itangazo ry'ibyemezo by'inama y'abaminisitiri. Kuwa gatatu, tariki ya 16 Nyakanga 2025, inama y'abaminisitiri yateraniye muri Village Urugwiro iyobowe na Nyakubahwa Perezida wa Repubulika y'u Rwanda Paul Kagame. Rimwe, inama y'abaminisitiri yemeje umushinga w'itegeko ryemera kwemeza burundu amasezerano y'amahoro hagati ya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo na Repubulika y'u Rwanda yashyiriweho umukono i Washington DC kuwa 27 Kamena 2025, bigizwemo uruhare na Leta Zunze Ubumwe za Amerika nk'umuhuza. Aya masezerano ni intambwe ikomeye mu gushakira umuti ikibazo cy'umutekano u Rwanda rutahwemye kugarura amahoro n'umutekano mu karere k'ibiyaga bigari no guteza imbere ubufatanye mu iterambere ry'akarere. U Rwanda rwongeye gushimangira ko rwiyemeje gushyira mu bikorwa aya masezerano kandi rutegereje ibizava mu biganiro bya Doha biyobowe na Leta ya Qatar ku bufatanye bw'umuryango wa Afurika yunze ubumwe AU mu dukubo. Kabiri, inama y'abaminisitiri yamenyeshejwe ibyagezweho n'urwego rw'ubucukuzi bw'amabuye y'agaciro mu Rwanda rukomeje kugira uruhare rukomeye mu mpinduka mu iterambere ry'ubukungu. Uru rwego rwagaragayemo izamuka ry'umusaruro w'amabuye y'agaciro, ishoramari n'ivumburwa ry'amabuye y'agaciro mashya afite ubuziranenge buhanitse. Mu rwego rwo gukomeza guteza imbere ubucukuzi bw'amabuye y'agaciro, inama y'abaminisitiri yemeje itangwa ry'impushya zo gushakashaka no gucukura amabuye y'agaciro na kariyeri. Gatatu, inama y'abaminisitiri yemeje imishinga y'amategeko ikurikira. Umushinga w'itegeko ryemera kwemeza burundu amasezerano y'inguzanyo hagati ya Repubulika y'u Rwanda n'ikigega cy'iterambere mpuzamahanga cy'umuryango OPEC yerekeranye n'inguzanyo igenewe umushinga wo kubaka ikigo cy'icyitegererezo mu bumenyi mu by'indege yashyiriweho umukono i Vienna muri Austria. Umushinga w'itegeko ryemera kwemeza burundu amasezerano hagati ya Repubulika y'u Rwanda na Repubulika yunze ubumwe ya Nigeria yo guca burundu gusoresha kabiri ku byerekeye imisoro ku musaruro n'ikumira ryo kutishyura umusoro n'inyerezwa ry'umusoro yashyiriweho umukono i Abuja muri Nigeria. Kane, inama y'abaminisitiri yemeje ko Lieutenant General Retired Peter Kakowu Lavahun ahagararira Sierra Leone mu Rwanda ku rwego rwa High Commissioner afite icyicaro i Nairobi. Gatanu, inama y'abaminisitiri yashyize mu myanya abayobozi bakurikira. Muri Minisiteri y'Ububanyi n'Amahanga n'Ubutwererane, Ambassador Vincent Karega, Ambasaderi wa Repubulika y'u Rwanda muri Repubulika Iharanira Demokarasi y'Abaturage ya Algeria. Bwana Innocent Muhizi, Ambasaderi wa Repubulika y'u Rwanda muri Repubulika ya Singapore. Mu mutwe w'abadepite, Madamu Alphonsine Mirembe, umunyamabanga mukuru. Muri Minisiteri y'Ubuzima, Dr. Mohamed Semakula, umunyamabanga uhoraho. Madamu Sophie Nzabananimana, umuyobozi mukuru ushinzwe imirimo rusange. Muri Minisiteri y'Ibikorwa Remezo, Madamu Giselle Umuhumuza, umunyamabanga uhoraho. Bwana Kanoth Manishimwe, umuyobozi mukuru ushinzwe imirimo rusange.
muri Minisiteri y'Ibidukikije, Bwana Fidel Bingwa, umunyamabanga uhoraho. Muri Minisiteri ya Siporo, Madamu Kendi Basomingera, umunyamabanga uhoraho. Muri Minisiteri ishinzwe ibikorwa by'ubutabazi, Bwana Aristarke Ngoga, umunyamabanga uhoraho. Mu Bushinjacyaha Bukuru, Bwana Prudence Biraboneye, umunyamabanga mukuru. Muri Komisiyo y'Igihugu y'Uburenganzira bwa Muntu, Ambassador Jeannine Kambanda, umunyamabanga mukuru. Ikigo gishinzwe amazi, Dr. Asaf Kabasha, umuyobozi mukuru. Ikigo mpuzamahanga cy'imari cya Kigali, Madamu Hortense Mudenge, umuyobozi mukuru. Muri Komisiyo y'Igihugu yo gusezerera no gusubiza mu buzima busanzwe abari abasirikare, Madamu Valerie Nyirahabineza, perezida wa komisiyo. Major General Retired Jacques Nziza, Vice Perezida wa komisiyo. Madamu Dansire Nyirarugero, ugize inama y'abakomiseri. Madamu Jacqueline Muhongayire, ugize inama y'abakomiseri. Bwana Jean-Marie Vianney Gatabazi, ugize inama y'abakomiseri. Muri Komisiyo y'u Rwanda ishinzwe ivugururwa ry'amategeko, Madamu Claudine Dushimimana, perezida wa komisiyo. Bwana André Bucyana, umunyamabanga mukuru. Mu Kigo cy'u Rwanda gishinzwe ikoranabuhanga mu itumanaho n'isakazabumenyi, Bwana Antoine Sebera, umuyobozi mukuru. Bwana Roger Mizero, umuyobozi ushinzwe ikoranabuhanga. Bwana Innocent Asimwe Mudenge, umuyobozi ushinzwe ibikorwa n'ingamba. Mu Kigo cy'Igihugu cy'Ibarurishamibare mu Rwanda, Bwana Claude Mwizerwa, umuyobozi mukuru wungirije. Mu Kigo cy'Igihugu gishinzwe amakoperative, Bwana Francis Kamanzi, umuyobozi mukuru. Mu rwego rushinzwe iterambere mu Rwanda, Bwana Sheja Valière, umuyobozi ushinzwe ingamba n'itumanaho. Ikigo gishinzwe guteza imbere ubukerarugendo bushingiye ku nama, Madamu Maeva Sekahaguma, umuyobozi mukuru wungirije. Umujyi wa Kigali, Bwana Gabriel Nduwayezu, umuyobozi ushinzwe guteza imbere ikoranabuhanga. Bikorewe i Kigali kuwa 16 Nyakanga 2025. Iyi myanzuro ishyizweho umukono na Dr. Edouard Ngirente, Minisitiri w'Intebe. Iri ryari itangazo ry'ibyemezo by'inama y'abaminisitiri mwagezwagaho na Philohope. Niba utarakora subscribe kuri Philohope, wafata aka kanya ukayikora kugira ngo n'andi makuru Philohope ibagezaho nawe ajya kugeraho. Wibuke no gukanda ku nzogera kugira ngo nasohoka ujye uba mu ba mbere bayabona, muyasangize n'abandi. Mugire ibihe byiza.